Oh my god, אני פשוט לא מאמינה שזה קורה ככה. אוקיי, אני נכנסת הביתה. Tiga roket dilaporkan menyasar wilayah Israel Utara dan diduga diluncurkan dari Lebanon pada Sabtu 22 Maret. Serangan dari Lebanon ini lantas membuka genderang perang dengan pembalasan yang dilakukan pasukan Israel. Tiga roket yang diluncurkan tersebut salah satunya menyerang wilayah Metula, kota Israel di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan IDF juga telah mengkonfirmasi bahwa roket-roket dari Lebanon itu memasuki wilayahnya. Melansir laporan NNE via Tribunnews pada Senin 24 Maret 2025, tak lama setelah serangan tersebut, situasi Lebanon langsung genting. Pesawat tempur Israel tampak mondar-mandir di area udara Lebanon hingga meluncurkan rudal pencegatnya. Sementara di sisi lain, pasukan darat Israel menembaki perbukitan Hamames. Israel juga meluncurkan tembakan artileri dari tank Merkava yang menyasar wilayah distrik Nabaitieh serta kota Qiyam. Pasukan pendudukan itu juga menembakkan senjata otomatis ke desa-desa perbatasan Hula, Markaba, dan Kifar Kila. Oh my god, אני פשוט לא מאמינה שזה קורה ככה. אוקיי, אני נכנסת הביתה. Demikian informasi terkini Syederalon. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.